Potekla iz Samobora, a sada se njeni mirisi šire i po Novom Zagrebu. Što sam mogla, ajmo reći, raditi bez nekakvog objekta. Kad sam vidjela ime obrta, tak je krenulo i jedna vizija budućnosti. Jer greblica je jedna autohtona samoborska pita koja ima tradiciju i izvorno je rudarska greblica. Upravo je ta greblica odredila imidž koji prati ovaj obrt, a to je u potpunosti domaća proizvodnja. U masi ovih lanaca prehrane i te industrializacije svega, mi smo htjeli nekako izvorno to zadržati. Ja sam rekla da bih htjela da me pamte po jednoj maloj pekarnici, slastičarnici na ćošku, a ne po, recimo, u lancu, kad ljudima odmah prvo dođe na um, idemo, dajte još jedno mjesto, otvorite još jedno. To ne možete. Ja da imam još vjerojatno bi to izgubilo nekakvi svoj, upravo taj ugođaj. Početci nisu bili jednostavni. U početku je ovaj obrt poslovao u iznajmljenom lokalu, no s vremenom se pojavila potreba za vlastitim prostorom. Bili smo 4 godine, 5 godina u najmu, malo je to bilo, ajmo reći, teže neke stvari provesti, ali sad je u redu, sad je okej. Imamo u planu raditi nekakve zdravstvene za bolesne, recimo za celijakičare, za dijabetičare, taj program. Ovim malim obrtom u potpunosti dominiraju žene, a s obzirom na kolektivno zadovoljstvo i radnica i kupaca, čini se kako je ova poslovna formula pun pogodak.